Bantuan. Hah? Oh, gede tuh. Ntar. Oh, gede. Ntar. Bantuan lagi. Ntar, biar aku tarik dulu. Aduh. Tahan. Gede, men. Aduh, lalak bantuan terus hari ini. Hah? Aduh, bentar. Tahan. Tahan lu. Oke. Jangan sampai dia turun ke ranting-ranting. Ulur. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, alhamdulillah. Nah, teman-teman, ikannya munculnya di depan Om Torok terus.